ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤ ꯑꯥꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯡ 16 ꯁꯨꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯖꯤꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏꯒꯦ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯀ ꯀꯔꯦꯟ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯀ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ PDF ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯀꯣ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯦꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇꯨꯒꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯋꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯦꯁ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 5 ꯁꯨꯕꯅꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 5 ꯁꯨꯕꯗꯨꯒꯤ ꯇꯦꯁ 5 ꯁꯨꯕ ꯇꯦꯁꯁꯤ ꯁꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯌꯁ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯩꯅꯔ ꯁꯦꯝꯃꯤꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯁꯟ ꯄꯤꯔꯛꯀꯦ ꯅꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯆꯨꯝꯅꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯐꯥꯔꯁ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯗ ꯄꯟꯗꯤꯠ ꯕꯤꯔꯖꯨ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ SSCGD 2024ꯗꯁꯨ ꯍꯪꯉꯦꯕ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯁ ꯐꯦꯃꯁ ꯏꯟ ꯍꯨꯏꯁ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯟꯁ ꯀꯔꯝꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯟꯁ ꯃꯥꯁꯤ ꯐꯦꯃꯁ ꯑꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅꯕ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯦꯃꯁ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯟꯁꯇ ꯃꯥꯁꯤ ꯐꯦꯃꯁ ꯑꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯟꯁ 9 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯂꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯩꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯊꯛꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ UPꯒꯤ क्लासिकल डांस नत्रो सिदा फेमस होइबने क्या ना भाई जा कुचिपुडी से करम्बा स्टेट की क्लासिकल डांस नो आंध्र प्रदेश कथकली सिदी केरला मणिपुरी सिदी मणिपुर स्टेट की को कोई स्टेट की नेक्स्ट हु इज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द 18 लोक सभा को हंदक तौगिबे 18 लोक सभा दुदा ऑपोजिशन की लीडर से कना ओइरगी कना ओइनी से खंबरा राहुल गांधी क्लास हम संगन गमज खाना देखो नहीं ताक लोइग्र एक्सप्लेन लोइग्र पाव लोइग्र मांगतनी नको टेस्ट रिजल्ट दु नहीं तोरे지 नहीं मार्क इंज को मोहिनीअट्टम है क्लासिकल डांस होय कनागी केरलागी होय को मोहिनीअट्टम दे केरलागी दानी सुरे ngasai करिबा मना कथकली जरे को तुम खंजलो हरबा नेक्स्ट ओडिसी की दिखाई नो ओडिशा गाय देने तुम खंजलो को मथंग A Fly on the Arabian Wall है याम फेमस ओइबा बुक अमा ओइरी बुक मासे कनाने इगी अरुंधति रोय ने इब्रा अरुंधति रोय जी माजे बुकर प्राइज का फंगबा IBM ने इंडियन ओरिजिन नि को ससी थरू गसु लेरि याम इबा अफावा राजनीति वाला अमसु ओइबनी अरविंद केजरीवाल माने इब्रा कनान ओइ अल्पना किलावाला ने इबनी को सिलेक्सी A Fly on the Arabian Wall है जे ममिंग से फलेनी लेटेस्ट जून थागी करेनी फ्यानी को से जून क्या गी 2024 की करेंट अफेयर CA नि को सी अदो हौजिक नो यादम सीजीएल गुम थागदा मी दम काना दुइनि सी मथं हु इज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोक सभा की स्पीकर खनग्रे को हंदकी 18 सुबह लोक सभा तौग्रे अदुगी स्पीकर कनान ओइ खंबरा हंदकी 18 सुबह लोक सभा की ना 18 लोक सभा की ना कनान ओइ ओम बिरला ना ममांगी क्लास दा यावरदाने ओम करी बिरलान ओये नोय द ममांग क्लास दा पीग्र दुदी अइना हंगिसना अदु नते यहान हान बदु कनानो हायबने नते जीबी मबालंकन ओइबने सि खंजलो हौजी ओइबा हंगी तारदी एग्जाम सिप अमदना यहान हान बहंग बियाय अमदना हौजी की प्रेजेंट हंग बियाय बको हौजी कांदी एग्जाम जी SSC एग्जाम जे मयां कमाय तोरे नोमद लोइदे नबी क्या नै चुमना थाद्रो अदना सिप मे अमम क्वेश्चन सिमुक परिना करेने प्याज हंगाय लेक्तन कासिन कोयागी जो हम हंगल लेबा अदुना सि खंगना सकदा हौजिकान की क्वेश्चन ट्रेन से को नेक्स्ट which dance is associated with the Natwari dance Natwari है डांस मकल जी का मरी लेने बा अदुगुमा डांस तो हदि क्लासिकल डांस तो करम मनोय कथक ने को UP की कथक हरिबा डांस है सी Natwari डांस का मरी याम लेने बा डांस ने है को सी प्रीवियस है ने से स्टेनोग्राफर दा हंगरबा क्वेश्चन ने को मथंग who is the famous Manipuri dancer Manipuri है जी ना मणिपुरी है मणिपुरी मचा नते मतंग हाइनिंगे मणिपुरी है क्लासिकल डांस अमगी ममिंग नत्रो क्लासिकल डांस मणिपुरी है सिगी डांसर मयाम मरक्सते यमदु कनानो कना गोपिका वर्मा मोहिनीअट्टम गिनी कोसे मोहिनीअट्टम गी हेमा मालिनी जो श्रीदेवी मोजी मोहिनीअट्टम गी ओइबनी को गुरु बिपिन सिंह जी सिनी को भूपेन हजारिका दी आसाम की अमा छात्रिया है ना लाखोदो क्या दाई को सीना क्वादी इनों नोबा लेटेस्ट होइबनी को लेटेस्ट क्वादी इनों नोबा हाइतार लेटेस्ट है न्यू होइबा न्यूएस्ट क्वादी नोबा क्लासिकल डांस ने बसिना इनों नोबा क्लासिकल डांस तो सिगी छात्रिया सिने को छात्रिया हरिबा क्लासिकल डांस तो की ममिंग चटपा दुगुंबा डांसर माने हौजिकान दी खेदोरे थाइना दी हाना खेदोर ममतमदा क्लासिकल डांस अमा पीरनी करम स्टेक नो है बजाम तोइन हंगामे अदु हौजिसु अदुम हंगी हौजिक नम करी यावखले मागी क्लासिकल डांस द ममिंग चटपा डांसर मैम से
ama pirani dancer ma pallani adu ma karamba class ge dance da famous hoige habsi am toin hangba question ni training aduna si matang da ina question pungchu suba material am piraga explanation phan tawgrabni adu class number 5 ta yawri dana adu paro paabdu no inde hay yamale sir hadi mi maming du yamani ni simha pungam da bai wane but nukti gi paraga di question number soin lakada topic ni adu ta de madu gi mate khara du da question number phangba haji hanjani paro nana history thana paro ni history de question amma natra ani la eng khalo honga lak pasi de hoji kan pak la kan dreba ani la adu di history adu yam paraga ani lak pudu nana kasin ko ya hogdra di khungam do je hoji ki di topic masa adu de question number soidri khanga bani adu di ka do paning oi du no paro ba yam gre yam moira nang history suk tham pa ba mo ta adu gi page ama da loiba meterian do hanjani para di mi maming do si nu pa jina si adu hapet nungti gi toine na di sim bai ha toru da ka oi de sim ha pur do brain surak ne ba si su na ba pa da bai ha tawna brang brang par oi da ka oi de nungti hanjin repeatedly pa ba revision toin to ba no ma khak na te revision jing asi jo hayeng ju ma sem jo lep later nang until nang success oi di pa da ji ki pa bi nium ji ko mathang Bhutia dance hai base perform in which of the states karam state ta hoge Bhutia dance ka sina classical dance na te ko dance ma folk dance ku mane basina ko sida kai tawi Sikkim da tawi ko sida ngasi ki class na mayam classical dance ko si taw lore mathang na hanak na folk india gi state sing gi folk dance maming chat pakhra khara collection tor adu class taw ni ko si topic sida yare ko mathang nine da Kathak is the classical dance of Kathak ke no masagi Pandit Biju Maharaj to karamba kai da phawi hagi Kathak to phawi hagi da na Kathak ai UP gi ne bu ko Uttar Pradesh ki Kathakali haramagana Andhra Pradesh ekono Kathakali haragana Kerala hai da sorry mathang da Mata Khir Bawani Mela hai mela gumba festival gumba jam hange bu maming sa mela makhala mane ba hari mela je karam state tawge se adum hangane ba mela ama pirani maming sa mela je karam state tawge ba se adum hange kaida si kenda ko Ladakh ta na te Jammu and Kashmir da taw yare ko mem yare ko sa adona ngasi gi mem question number 10 ni ai matam yam loroige samaina nungti gi di aina recorded class tawro matung da sigi ke doba mate ki test nu question 10 ni ko week amada question humfu tham da kya na paro question sani mathak lani yare ko sa sumdro week amada week mari ga na tra sani di almus kamasari helan 240 suti wa ko piawro sani soy ro ko sani se toina hangan bo question ngak tane sem du previous year ai amna marmak ta previous year hek taw dane CGL gi SSG gi previous year tawri du maram ategi nate so question nei na bajina nang karai kadai de ko kari karim jaga de question hangi ge je khangal li ne bain thoina ko aduga kareni phase madi class atugi matik yama ane ba ko mayam aduna sigi nukti gi test tawri sida full phangna bo honaro aduga aina pigi PDF sing je agi mobile app to the mathang sin hapsilani aduga noi adum hoji hapringa gi noi mobile the folder same PDF sara thamo adu nukti gi revision to si pagre hayeng test to si yauro re khaluna idi adum yan silaga din hayeng class number 6 ki test tor khan je mamangi class 1 2 da to gi test ki question phajaba tak ga han jela kane test to dine revise to ribra ga yeng ni sara tara phanga first time mi du nukti kolom bi ni ko ai lara nukti bi ni adu first time tara da mapan phangmadi bi roi ko maram da hai syllabus am pi thu test to ni na yarba aduna khara thoi en thana ji nungthing ni base na thoya wi heli nai kambo